ngā tau ko tahirau te kaumārima, kua tautoko a Whānau Āwhina i ngā māma mea mā rātou pepe. Engari kai te pēhea tana whakawhirinaki atu kia ngai Māori e nei rā. Kua timata taua rōpū i te whakamāoritanga o tana whārangi ipurani e tirohiana e te kotahi ira 1 miliona tāngata i atau. He kaupapa anō kai te haere hei whakarena i tōna hononga ki te iwi Māori. Kai atu mama o Harawira te roa nāke. Ina te nui o ngā piki me ngā heke, i ngā kotahirau te kaumārima tau o Whānau Āwhina Plunket. It has been 115 years of change and some highs and some lows. And, you know, part of celebrating where you are also involves looking back. I whakatūria a Whānau Āwhina Plunket i te tau kotahi mano e warau mā whitu, i te āwhero nui a te Māori, ki te whakaruru hau i ngā tamariki o Aotearoa. In 1907, children in New Zealand were dying. You know, the rate of infant mortality was really, really high. And in a little North Otago community called Karitane, two beautiful taua, Merihapa and Riatikini, were midwives working in that community. Ai te taha o te tākuta o Frederick Truby King, i whakawhānau Pepe Plunket tuatahi. They were worried about him because he wasn't thriving. And so they knocked on the door of Merihapa's neighbour, Truby King, who was a doctor in that community, and asked him for help with that wee boy. And the rest is kind of history. Ai nai nei ko Amanda Malu tētahi o ngā uriake o Merihapa te tāhuhuranga pū o te Whānau Āwhina Plunket. Hei tāna he nui ngā mahi ki te whakapaiake i ngā otinga hauora Māori. And we know that part of that doing better is acknowledging some of the harm caused because of the views of people like Truby King, you know, around eugenics. And we have to be honest about that connection with our organisation. Nā hera Black te whārangi ipurangi i whakamāori, hei tāna he mea nui te āta whakarite i te tūwā papa o te rōpū, e pai ai te noho o te reo ki roto. Mai reira ka tipu ake ka rei whaka i raro i te mā heu, enari i whakaarahia mai ka putua he wai ki runa ka rui hia ka tahi ka pua wai hai. Hei tā malu kei te tautoko katoa te rōpū i te whakaaro mā te Māori mō te Māori. We're really excited about the Māori Health Authority and that creation of space for by Māori, for Māori delivery, and so we want to make sure we can support that. Tūmoma o Harawira, te Ao Mārama.